Tātou tāpua I le tua. Malatou sa saa le toto o le sala. O toto la tau wa talii. Ma la tau wa fine. Ena la tau fai mataulanga I tupua o kanana. Ona leanga lea o le lau ele I le toto. Tātou talo. Anganga pa iaea fio mai o la wa fio. Fa pa iaina I mātou umalava o mātou o na lau tutu I lumano lau fio. Ina ia ato ato ai o le nei sauninga. Fa pa ia, fa manuia mai lau fio. Dilingifo lo walofa malawanga lelei. Ia Samoa ma le lalolangi atoa. Ia manuia le nei sauninga I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali I whaola. Amene. Tātou vivi atu I le atua I le pese ua saunia. Fa tua tuanga fa apostolo, ngangana fa Samoa mani ngangana fa Peritania. Ua o fa tua I le tua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na faya le langi ma le lalo langi. Ua o fa tua fo I a Yesu Keriso o lo na alo e to tasi o lo tātou wali I. O le na fa nau le anganga pa ia. Na whanau mai a Maria le taupou. O le na pua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa wha sa taurina, sa maliu, sa tanumia. No o ifo I se oli. O le aso tolu na toe tu mai ai na ye uoti. Ngā fio ai I le langi.
O lo nofo o ia i le tū tā matau o le atua le tamā. O le e ona le malosi umalava. O le atoe fio mai o ia e whamsino i e ola atoa mai e uoti. O whātua i le anganga pa ia. O whātua i le kāle sia pa ia e au fiai nu uma. I le male mafutanga le au pa ia. Ma le whamangaloina o angsala. Ma le toi o lo mai o le tino o le tangata. I le male ola e whāwavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tātou te talo. Wa e whai o mea silisili mo i mātou. Wa e whai tawina i mātou i lau whinangalo. Ia tasi le tangata marana taulanga. E vi i ai oe le mātou atu ai. Wa e se fo i le nei a se fou. O le a mātou whaalongolongo i tala o lo walofa tu noa. O oe le tamā malau whanau witi. Na whanau mai le uluai. Le pepe mua o le whafuanga o le lalo langi nei. Sa e nofo mai I maunga lunga. A o le ne yaso tamā. Wa e nofo I tonu iate I mātou. Ua pa I ai le loto o le tangata tāpuai. Wa ola ai o le tangata angsala. O le whawhitai lea I lau nganga pa ia. I le aso. Ma le aso. I tau longa pea iate I mātou lau amio tonu. A o mua le whaitawina o a whionga pa ia. Mātou te wala au I la ua whio I lo walofa tu noa. A whio mai, maufuta mai a te I mātou. Whawhitai uolo le tangata ma ua e whaau ngā ina. E tūsa ai malau whinangalo pa ia le atuai. Whawhitai ua pale mai o le whainga malo fau. Wha Manuia la ua whio. I le pale mia o Samoa. Le a whionga le sao whapito. Mata awha ware taitaina. O lou malo. Ia mamau e se mai I a te ia o ngasi. O pua ngā mawhaing tā. A whai lava le li ia o le nui tau o lona wha atua.
e ta oto atu pe lava I la ua fio. Ai o le wala au walau whanau le nei tūlā ma le nganga whawhatai. Le nei ua mātou na mapu ma malolo. Awa ua whaia e la ua fio mea sirisili. Wa e wala au lo mātou tamā. Wa e tofi foi o le tangata e anga waa ma le malo Samoa. Le atua lo mātou matai alofa. Wa e tali mai talo. Sa siti atu ai I la ua fio I le aso ma le apo. Whawhitai I lo walofa ma le anga le lei. Manuia I whaipule ma le sui pāle mia. Ia te I la tau la ua fio. Ia matatau I la tau ina ia tupu ai o le ola ma lama. Ia maua e la tau le tomai. Ma le ata mai mai a te oere le ie. Manuia ia te I la tau I la ua fio. Whawhitai I lau pule whaafualoa le li ie. O matou au lia mai ai ma le manuia. Le nei aso whaitawina o lo matou ni ola. Sa uia o ala I le tau. Ai sa lamatia I matou Filifilia. Ai whawhitai I lau a fio sa e le tūla fua I a te I matou. Le nei o matou pati ai o lo vi inga e wha lava. Mātou te tari tonu iau ngā ruenga mamana. Mātou te whawhitai atu I la ua fio. Whawhitai mo mea ai. Vai inu. Ma fua o le ele ua whai ai o le tausinga. O mātou nei tino. Whawhitai le tongi ola sa e saunia mo I mātou. E ala mai I la ua fio lo mātou tamā. Ia vi ia lava oi I lo walofa. Vi ia lava oi I lo wanga le lei. Whawhitai le whamaoni o la ua fio ma I mātou. Mātou te whawhitai le li ie. Moa mātou wō masani. E ka le sia ma ainga. Ma le nei ale e ka le sia lo mātou tamapa ia. Le seo whafonga o le taia fo. Lau finangalo le li ie wa le nao Amerika. A o le lalo langi Atua. Whamanu watu I lo suafa pa ia. A wā o mele le uma wa e whaia. Vi ia lava o e wha wavau lava. Whawhitai te le lava le tuai. Wa e te tala le langi mo I mātou. Mātou te solo whai atu I te oe. Wa e ta lia I mātou. Whawhitai lo mātou ta māpa ia. I lo walofa tu noa. E tupu ai e wha lava. Wha mangalo mai I mātou e tu sai malo mātou le usu sta I la ua fio. Wha maria tō wha I la ua fio lo mātou tamā. Ona o se ma leu masoli tu la fono. Ua mātou on whai. Nele ie lo mātou tamā pa ia. E moni lava ua pa o le sala ua mātou nei ona whai au sila la ua fio. Ma whaafonga mai le pa ia ma le mano la ua fio. Wha mole te tanu I leo mātou wha le tonu. Ma wha ta whea I le loloto o le sami lo mātou matai. Wha mangalo I mātou mai se I le tausinga. O le oloa ta ua wa e fua I a te I mātou. Wha mangalo sa moa lo watu nuu ma le lalo langi. Le vale lei ma la ua fio wha mole. Mangalo I mātou I le toto Yesu Kiriso. Leli ielo mātou ta māpa ia. Ielo wha mawhoa I mai le loto fau mo I mātou. Wha manuia mai I mātou umalava. Wha manuia lau e ka le sia. Maona no fuanga ma tō whinga ese lo mātou ta mā I leitu ma leitu. Ia pa ia ma mamalu le nei tala le lei mo la ua fio. Wha ofu I mātou I ofu tala o la ua fio. Pui mai I mātou. I le nei a sanga lo mātou tamā. Ia mātou tau nuu I le manuia. Whafo I atu le vi inga I a te oe. Sa moa ma le whainga malo I alo whangia wha manuia. Le lingi e la ua fio o le manuia tele. Whawhitai I lo walofa ma lo wanga le lei.
anga le leila wa fio ilo wa fine. Waia taitai o le malo sa e tusilima le li ie. Fa manuia pui pui ia te ia. Ngangana pea la wa fio ia te ia. Aua e te tu la fua i rana manatu mora ngona. A ie ufi ufi. Ma ia e ave ia te ia i le mawalunga o la wa fio. Lo mātou ta māpa ia. Mātou te tari tonu i le lofa mareanga le leio la wa fio. Fa manuia fo i le whainga malo. Mo fa mutaina o le latou ngā lunua i te tonu o le malo. Fa fitai fo i ngā luenga so a latou whai. Ia lava o e wha wawau lava. O le tatalo le li ie. O lo whangia i mātou mai so se ngasi ngasi. Au whafta iai pea i mātou mo le nei wha mai o ngonga. Ia e pui pui mai ia te i mātou. Ave ese mai o le nei mai ilo mātou ta māpa ia i lo lava taimi. Alo whangia i mātou. Iau wā venga o le wha mālo longa. Le atua alo mātou ta māpa ia. Wa ese la fia lau e ka le sia le si o whonga o le tae o fo. Wha manuia mai ia te i mātou umalava. I le ia mātou ngā lunua pe lava. I le laulawina ma le fola folaina o lo finangalo lo mātou ta mā. Wha manuia le peres tene o le wha tonu. Ma le au whai ngā ruenga lo mātou ta mā pa ia. Ia iai o la wa fio i taimi umalava ia te i mātou. Aua le tu ua na o i mātou e au noa ma oe. Ia vi ia lava oe wha wavau lava. Le tu alo mātou ta māpa ia. O leo le mātou talo. O a mātou talo sanga nei mātou te vala aua tuai i la wa fio. I le suafa manu malo. O Yesu Keriso. Lo mātou walii ma lo mātou whaaula. Amene. Tātou vivi atu i le atua i le pese o saunia.
Faitawina o a fionga pa ia le atua. Ngangana fa peritania. Fale tua soli ula le sua. Ngangana fa Samoa. A oa of Soswani. Tuila epa fa fitai sua. Faitawina o a fionga pa ia ale atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Genesis, chapter 4, verses 1 to 16. Genesis, chapter 4, verses 1 to 16. Let us hear the word of God. Now the man knew his wife Eve, and she conceived and bore Cain, saying, I have produced a man with the help of the Lord. Next, she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a tiller of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruits of the ground, and Abel, for his part, brought of the firstlings of his flock, their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. But for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his countenance fell. The Lord said to Cain, Why are you angry, and why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is lurking at the door. Its desire is for you, but you must master it. Cain said to his brother Abel, Let us go out to the field. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? And the Lord said, What have you done? Listen, your brother's blood is crying out to me from the ground, and now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it no longer yields to you its strength. You will be a fugitive and a wanderer of the earth. Cain said to the Lord, My punishment is greater than I can bear. Today you have driven me away from the soil, and I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and wanderer on the earth, and anyone who meets me may kill me. Then the Lord said to him, Not so. Whoever kills Cain will suffer for a sevenfold vengeance. And the Lord put a mark on Cain, so that no one who came upon him would kill him. Then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Mai le whenga tuai, o le a maua le tusi o kenese, tusi mose le kenese, lona mta upu wha, a matal whetawina ma le fwai upu muamua, e whangata mai i le fwai upu se furu maleono. Tusi o kenese, po le whaavai o mea uma, i lona mta upu wha, ta mo foi momua fangata mai se fulu maleono fa fonga maia il faitawina o afiong pa ia lo tatori oi loe a tamura na va eva ona to ai le oia ona fa nau mai le ia o kaino wa ia fa peane foi wa o maua le tangata mai le li wa to fa nau mai foi ia o lo no uso a pelu foi o le leo mamoe o ia, a o kaino, o le ngalue whanua o ia. Wo o ina atoa o aso, o na avatua i le e kaino o le fua o le whanua, o le taulanga i le li. A o apelu, wa ia avatu fo i urua i tama alo na lafu. O e pepeti ai lava, o sila mai le li ia apelu,
Atua malana taulanga. Ai peitai o kaino malana taulanga. Ua ia le sila iai. O na ita te le ai le o kaino. Ua wha lava o na mata. O na whetala i atu leo le li a kaino. Se a le mea ua e itai. Se a foi ua wha ai au mata. Pe a whai e te ami o le lei. E te le maua ea le fia. Ai a whai e te le ami o le lei. O lo ta oto i le whai tutoa le angsala. E wai atu lo na manao i a te oe. E te pule foi oe i a te ia. O whai mai foi kaino i a apelu na uso. Ua iai foi la ua i le whanua. O na tūla i atu le o kaino i a apelu na uso. Ua whasioti i a te ia. Ua whetala i atu le ali i a kaino. O whea o iai apelu lo uso. O na tali mai leo ia. O te leiloa. O au ea se leo o lo uso. Ua whetala i atu o ia. Se ale mea ua e whaia. O lo alanga mai ia te au mai le ele. Le leo o le toto o lo uso. O le nei. Ua maalaia oe mai le ele. Ua whaamanga mai lo na ngutu e tali ai. Le toto o lo uso mai lo lima. Ai ngā lue i le ele. E le to e fua le lei mai o na fua ia te oe. E avea oe ma mau solo ma wha seva loa ina i le lalolangi. O na tali mai le o kaino i le ali. Ua sili la ua ngasala. O te le la vatia. Whauta. Ua e tulia au i le aso nei ai le fonga ele. O le a lilo au ai au fofonga. O le a avea au ma mau solo ma wha seva loa ina i le lalolangi. Ai se e maua au e whasiotia au e ia. Ua whetala i atu le li a te ia. O le nei, ai se e whasioti i a kaino. E tauia whaafitu o ia. O na tuina lea e le li i le whaailonga i a kaino. E le whasiotia o ia. E se e maua o ia. Ia whamania tele mai le atua i le whaitauina o na whionga pa ia nei se i o le whaavavau. Amen. O le launga i le suafa manu malo o le atua o le tama. O le atua le alo, le atua le angang pa ia. Mo lau si la fia. Le tasi le nei o tusi te tonu o le kenese. O lo whamatala au ili ai o le vā o le auso le nei e to lua. Kaino ma pelu. Whātasi ai ma le atua soifua. Sa whaia e foi o le taulanga mua lava o le lofa tu noa. Ma tā pena iai o le whengainga. A o mua le atua. Ma ape ramo. E moni. Sa le i le lei foi o le whainga o le nei whātatau le whinangalo. Pei ona sila iai le tua. Ai o le alofa lava o le atua. E mā lama o ia. E tu sai malana whanau. O kaina foi, o le pepe mua lava lea o le lalolangi nei. O le pepe whanau lea a le atua mai lana whanau ia a tama eva. Muri ane. Toi ola eva. Toi wha manuia ina foi. Ia a pelu. Ma to a lua iai. O le whanau tama. A le atua. Mai i le urua i tangata. O le whai upe valu o Filifilia e vea lea mata iala mo i tātou. Ai whai mai le matua o le nei aso. A ngā lofa, ai le ole whasioti. Toi whamanatu mai le whai upe valu e whapea. Ua whai mai fo i kaino ia a pelu, lona uso. Ua iai fo i la ua i le whanua. Ua tula i atu lea o kaino ia a pelu, lona uso. Ma whasioti ia te ia. Nai loa lava e a tama eva, le tūlanga le nei ua iai o le la ua vānu nofo i te tonu, i lalo o le sila whanga le atua. Aina mauti noa lo e a tamu o eva o lona tōlua. Tōloa. Le maitanga sili lea ua tau ta ua fo i te tonu o le tala anga o te kenese. Ai se lava o na tātou o na whaalonga iai.
o launga ina, pe whamatala ina e tō tele o whaife au o le olanga nei. Aisea, ona whai o le taimi mua lea, ua sapai ai e le atua o se tamaititi, mai i le ulu matua o le lalolangi nei, a tamu maeva. O se aso e tāua fo lea i le atua malona finangalo, o le whanau mai o lana ulu matua i le whanau o lana whanau. O lona ingoa, o kaino. Ai uofa fo i nā eva ina ua toe ola mai fo. Ua whanau mai ai a peru. E ese le tāua o le ulu matua i te tonu o ainga. Ona o le pepe lea. O le olo sili lea e vava ai i ai le tua po le tama, po le teine. I so se uru ngā li i fo i mta tonu o le ainga. O le mea lo fasili lea la te whawhetai ai i le tua, a wā ua la i loa, e ola i la ua. Ai lei file mu fo i le whanau mai o kaino, e ti ngā o lona o mai le lalo langi nei. Pei ona whetalai le tua ia a tamu, e te toe fo i atu i le palapala. Mole muri ane, mo toe ola fo i eva, whanau mai a peru, e pongi sa fo i leo o mai o a peru. Ua le ngatara i le angasala o na mātua, a o le tinga ina i le lalo langi. Vai fo i le tua malona whiringalo. Tātou te sā ili i ai i lona alofa malona anga le lei. E ui lawe na o masofa le tele o mea umo le lalo langi. Malepe, whare au ngaina. Ai tu maupe lava le upe tasi le tua, le lei. O le upu masani wa whape ai le atunu o Samoa. E ai e mātua o le vine moto. Ai māngia ngi ai nifo o le whanau. O upu ia o lo teu wai o tātou tua alo tātou wala tupu ai. E a mata mai lava na o mai ai o tātou maa o ai. Ina ia tātou o na whai a inga. Ua tātou o na iloa. O le se ma le whaare tonu o tātou. E tau ave o tātou whanau. I lo lātou tupu ai. O kaino, o le pepe mua leo o le fuafuanga. Mai le ainga o le iwi, ma le ano. Na whanau mai le taimi o no fosala o na mātua i le whengainga ma le atua. O i le tasi asu. O na vatu le nei alu toto o le taulanga i le li. O le taimi lea po le aso lea o le li i malana whanau. E leo eva mātamu. A o kaino, mā pelu. O le taimi whai lea ua whai loa tuai e le li i a te ila ua. O ia o le atua soifua. Peita. O le eonga tasi le futia ma le umeli. Na sa ili e le atua le loto kaino. Ma a pelu po ai e mawai le whao unga o le taulanga nei. Kaino. I tā le vau o lana ngā ruenga lea. A pelu. O le leo mamoe. Se tātou te ngai te toa lava i le loloto le anga le leo le tua. Le tūlanga mua le na ngā osi ai, ma osi ai o le whengainga i le tua. Na au mai e le whanawiti, a eva ma atamu i le tua. Sa tā pena i tamaiti nei e toa lua, leo singa o le whengainga ma le tua, a o luma nai fo i le fio mai o Jesu Kirisu. Tātou te ai le nei Manuia ua urufale tonu. Peo upu e ave tonu o se ngā luenga e tau nuu le Manuia. Se whafonga o le taiofo. Lele ua whaatina o le taulanga o le alofa ma le anga le lei o le atua. Mo i tātou ma le lalolangi nei. Ua talia le taulanga a peru. Ai whape whea so tā ua taulanga atu i le atua. Ai o le alofa tuno a fo i o le atua, ua ola ai ma ua mangalo ai kaino. Ai o le matua la vai o le launga e le nei aso whapea. Anga alofa,
ai le o le fasioti. Wo fanga tonu la le malama mavili tonu le ifia maina i le atua poto, le atua o le foafoanga. Wo sila mai le tua, wo malingi le toto o le pepe lono lua, o le whanaunga a tama ewa. I le ti ngā mare o tia i lono whinangalo, wo ia le tali ai le oti i a kaino, ai wo ia pui kaino i lona alofa. Whawhita ia le anga i le anga le leia le atua. Whasau ina mai o kaino mai le oti. Le manu malo le nā o le alofa ma le anga le leio le atua. E o mai lava i a te i tātou. O le tala le lei foi. E moni lava a tātou te ai i le vine moto i le tasu taimi. A tātou te toi inu lava i le areto ma le waina ma ia Yesu Keriso. A o le so, ua ai le whanau le atua, i le fia ma le Manuia, ua sa aloto, mai iang sala ma pua ngā. O le nā tūra le nā o le pongisa o le tangata o lo ma whai ai o na tātou. Wala au ai i le atua i ne Yesu solo pe lava o le malama. O le wingaita o le tangata e wha moi, ia tā pena se mea e a whaina ai o se tasi tangata. Toi whaafonga fōi i le matua o le ne aso. Alofa, aua ne ioti. Tātou toi wa ai lea i taulanga na tuina mai e tā miti nei i le atua. Wao mai le taulanga kaino. E le o fua mua ia na wa ai iai i le atua. Awa mai a pen. O fua mua ia na wa ai iai i le atua. Talia le atua o a pen malana taulanga. Awa le sila le atua i a kaino. Mafua mai fea. Na mafua mai i te tonu o le loto kaino. Na wa ai ma te toa sila fia le atua. Ina ia ato o toa le kaino. Ai pangalea. Ua fai le loto kaino. Ua whaatala le i le atua malona finangalo. E moni. E la iti i la ua. Ai sa iai pe lava o le taimi na whaatasi ai le atua i tamaiti nei. Ina ia maua i la ua. O le mafutanga ma le tama. E moni lava na whau ufo lingo kaino. Le fia. Ina ua tupu o le nei whaalave. O le taimi fo i leo o le whaamasinonga mua leo o le ami o tonu. I te tonu o le whanau o le ulmatua o le lalolangi nei. Le talia kaino. Pea tātou tu le loto. E leo sa unga luenga le nā o le vaai o le uso. Awa toi turi te tau pe lava i le atua o le whafsiringi o ia. Se tala noa mai o le ami o tonu mai te tonu i a te ia. Tala noa loa makaino ma whapea. Ua ma mafa o la uang sala. Aora e whate e sei nā umare lau ele pei ono ngalue ai. Ai o le mafua anga atoa o le nei whaalave. Tasi le whanua to o lua tamai no fuai. Wale loa e le tasi po ai e pule a wai e le pule. Wa maulalo fo i le vaai e le urumatua wale tausi le whengainga. O lona uso e la i titi i a te ia. Tanga i atu le atua. Wa maliu a pet. Whamai le tuspa ia. Na whaitala i atu le atua i a kaino. Ai te le i urufa fo atu le whaiti toa. O lo o whaatali mai i a te oe le angsala. Kaino ia e manu malo ai. Ai so mai wa vai ai o kaino. Ma oti ai o a pelu. Le awa onga sili mo i tātou i le nei asu. Whamai na ua masaa ane o lona toto i le lau ele. Whaafafonga le atua o lo tangi mai i le toto o le ola lea o a pelu. E whaape na Yesu Keriso na tau i lunga o le sa tauro. Whamai waru se uma mai o le toto ma ua malingi ifo i le pala. Aru ese mai loa le toto mai lona tino. Malo lopa ua oti loa ma le li i whaola. Pau o le tutoi o le vai o le ngang pa ia. Na toi tafe mai i lona tino. Le nei ua tātou o nō lai.
Adam knew Eve and she became pregnant. Pregnancy is very important in the history of Genesis. Especially Cain is known as the firstborn of Adam and Eve and the first grandson of God Almighty and our Maker and our Lord. To God, it was a very important day for him to witness his first grandson born on this earth. His name is Cain. But Eve said, I have produced a man with the help of the Lord. That's what his name means. She welcomed her firstborn into this world. Later, Eve gave birth again to her second son. His name is Abel. Cain and Abel also was the first two grandsons of God Almighty on this earth. Was born to a first family of God, Adam and Eve. Cain was the firstborn of creation, from the family of bone and flesh. He was born at a time when his parents were guilty of the covenant with God. Throughout last week's message, when bone to bone is well understood, praise God and remains lovely to each other. This is also a time of well spent with God. His grandchildren, Cain and Abel, their relationship wasn't the best of our time. Why? Because then it was God who sits on the top of the high mountain. Today, God sits inside of us. The Bible says, and Abel for his part brought the first things of all the first fruits of his flock. Cain brought the second of the fruits of the land. Cain was a farmer, and Abel was a shepherd. These two boys will soon find out why they are so important to God. On the day of the Lord, these young men brought their offerings to the Lord. It is the time of God and his grandchildren. But God sought the heart of Cain and Abel as to who should receive the anointing of the sacrifice. There are two important things we learn from this part of their sacrifice. Number one, even though God displeased with Cain's sacrifice, but he showed mercy on him. Second, God loved Cain. When we think of our grandparents, no matter what we did wrong, they will always stand with us. It doesn't matter how bad, ugly, and hurt. God also did the same thing. He stood with his grandsons and he dealt with their anchors. Listen to the voice of God. Coming within grace, the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not accept it? And if you do not do well, sin is lurking at the door. Its desires for you, but you must master it. Cain walked out the door angry, and then he sinned against God. He murdered his young brother Abel. Today, we witness God's love and mercy. We do our best as parents and grandparents to wheel our children and grandchildren and great-great-grandchildren back on the path of grace. We too find ourselves succeed and disappointment. It's okay. God is with us. Something could happen. Not only God protected his grandchildren, in other words, God understood the pain of sin that caused this trouble. So therefore, God still is our God as of today. Then the Lord said to Cain, where is your brother? Listen to his response. I do not know. Am I my brother's keeper? This was the first time we heard Cain blame God exactly how his father blamed
his mother. Abel's blood was still alive when Cain overtook his little brother's life. I believe Abel saw what his brother's angry, and he stood there. Our readings over the next few days, our lives has to come to make that decision with God, to search in our hearts and our mind, our soul and our spirit. What is disturbing inside of us? Our worship is at 100% to God, or it's only 95% at a time. These are the things that God is calling us to come together and worship Him in the truth and love. May the Lord continue His work inside of us. May the Lord continue to heal our insides so we can continue to proclaim the word of God on this earth. In the first story of Genesis, it's all about overcoming darkness. Today, we can carry this on with victories in the name of Jesus Christ. So what is the conclusions for us? The story of Adam and Eve and of Cain and Abel tells us that this is how we see and notice things in this earth. Maybe Paul understood this very, very well when he wrote, "Wretched man that I am." Cain's response to God's inquiry about where is your brother? That was too shameless. But Cain does not have the last word. The good shepherd does. The keeper of our lives is Jesus Christ Himself, will have the last word in our salvation. The invitation for all of us today. We have been beat up the last week. Maybe a second gone by. But God is so full of mercy. And He even says, God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall never perish, but have everlasting life. The main point of the verse is to emphasize the sacrifice love of God for the whole world. This love is powerful that He offered us His Son to give us the forgiveness and to resurrect us from this world. Filifilia, the entire full family. We have been on this earth for so long. We cannot fully comprehend what God sees in this world. But we can make a difference. Continuing to live your life and shine out to the world. Let the world see the light of Christ in you. Before our message come to the end, from the Filifilia, the entire full church, we would like to congratulate our First Lady Prime Minister of Samoa. May the Lord Himself continue to protect you wherever you go. May the Lord continue to breathe love, patience, and kind in your ministry. Naomi, the work is not that easy, but we will stand together with you in faith. We'll continue on to keep you in our prayers while you will the Tsar of Samoa everywhere around the globe. May the Lord bless you, Naomi, and thank you for being the Prime Minister of Samoa. May God bless you all. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. May God bless you all. In Jesus' name, amen. Tātou vivi atu I le atua I le pese ua saunia.
Ia sa mo o le malo sili, o le malo e whaavai ai malo uma. Whaaftai le nei aso. E mori atu le ngang whaaftai ia i latou sa tatu whaitapua inga whaatasi le nei aso. So po whia lava le tafa le lalolangi o lo e mafuta ma tatu whaitapua inga whaatasi ai. Ia e mori atu le ngang whaaftai kele. Latou sa tatu tapua e whaatasi mai lava le amatanga o lea o vai atu le tatu teimi. Toe tasi ma le afa minute Atua le tūlā o le tatu tāpua inga. Nei aso no inga o se taimi lelei. Moli atu le ngang whaftai, ia te utou uma, sa lava papale, ia ma ono sa ia, le nei tūlā tasi, ia o tatu ave whaatasi, a whaitere i alu le wharsā le nei aso, le winga lea o le kālesia le nei, ale si ufonga o le tai au fau. Pe ua e whaamai ma ia, ua e le whaangasangasea, ua e le anga iai, ia ai, vea le nei, kālesia, mai kālesia tātou te tāpua i whaatasi ai. Mo foi una mole atu langa whaftai, le sunga i le li whaife au, Pastor Samuelu, Matafeo, Fagalilo, Samuelu, Matafeo, ia pe o ia lava le ua whai ma whaife au o le kālesia nei, e whai ma taita, ia tatu tāpua inga, ia ma le itu o le kālesia, i tono le nei atu nuu. Mo le tuelanga whaftai lau sunga li whaife au, Samuelu, Fagalilo, ia e tusa o le soifua tapena, sa ilinga o a fionga le atua. E pe anu tam whai atu, i le se mea, tasi le nei vaenga sili o na whainga tā, o le soifuanga ma le ola nei. Ia ola wa fo i tuspa ia, o sa ili ai, ia ana au auna i le poto, wha alim tā sili, ia wa lava le tau wha matala ina, o le atua lea tātou te tapua ai, o lona whainga tā, le aise isi au tātou e wa ai i le atua lea. A o lona tau sa i lia ma whai, ona mahala malama le atua i outou whina ngalo ma sa uloto, o le afuanga lea. Ma lia ia te au tala o kenese, le fesili na fesili ai le atua a tamu, o fea oe. A o le fuila o toi fesili i lo natali, kaino, o fea lo uso a pelu. Pei o mea umai e whaamatala ia i tātou, le tāua o le whaavai o mea uma, po o le amatanga o mea uma, po o le kenese, ua tātou li liwina ai le upu, i o e Genesis i le kenese. Whai mai ngā upu o le tātou atunu, e pa u tonu le fui niu i le rapalapa, e pa u le sāmala i le ulu le whao. O mawhauwhaunga ia o tamā ma o tātou atunu na whawhau ai upu ia. Pe a whaamatala fo i whaaletuspa ia. Ia, o te taritonu, ua uma fo i le taimi o anga sala. E le pa u i whanau anga sala a matua. E pa u tonu lava whaale tonu o matua, ia i lato. Pei o le mawhauwhaunga fau lea ina ua o maike riso i le lalulangi. Tātou te ele pa ufo i la anga sala, ele tātou le tua ia urua i anga sala, ia atamu ma eva. Tātou te tua ia lava, tātou a mionga i le teminei. E whape nā langona, o le tuspa ia atua mai are kenese tau i le whaalinga. E tā ua ai, le aua tātou te tua ia atamu ma eva, ia tātou lava anga sala. Aua le tua ia o tātou matua, ini o tātou whaale tonu. Ta ua le nā. Ma le si vaenga na whanongolongo i airi tātou launga, ma le whi au matango fia le nei aso. Love is better than sacrifice. E sili atu le alofa, na i loa tātou whainga taulanga. Ma le si mea. Paftai tele Samoa, i lau whaafonga anga o le nei aso. E tā ua, le tātou whaitāpua inga, i aso sa taitasi o vai aso. E toi momori te le atu na ngang whaftai, i le taitai o le tātou sauninga o le nei aso, tunga le li whaife au, Fagalilo, Samuelu, Matafeo, ia e tusa o le launga matangofie ma le whi au, ia ua a o ina whaatasi mai tātou le nei aso whaatu. Muina le atua la utu, maua le malosi, i le mawhau tino, sili i le anganga. Ia e sa ili, sa ili ai pea, i le matangofie o ana fionga.
Manuia tele o Samoa ma le na vai aso fa malu mai fe au mga luenga. Soifua. Ba ia Manuia. Tātou whai uile te talo. Oe o le tua o le Manuia lea. Oe o le tua e lofa. Le tua lo mātou ta mapa ia. Whamanuia lau whanau o lo whamanuia mai le nei ngā ruenga. Li linge la mo fio ia te i la tau le whaalua ina o le malosi o le nganga. Pui pui matunui la mo fio. Le alofa ma le anga le mai langi mo i la tau. Le nei lo mātou ta mapa ia. O le atu ua o le nei potu whaasala lau alo finangalo. Malo mātou wha atua tua. Wa e tala ao malau upu ma le mana. Ia vi ia lava oelo mātou ta mai whaapavau lava. Ele swafa o Yesu ke riso lo mātou wali i ma le whaola. Amene.